Serhat, Halef. Senin hiç kadınlık gururun yok mu? Paşa paşa vuracaksan lan yoksa ne ben? Dedikleri hiçbir gerçek değil. Artık malıyız da canıyız da bir emanetmiş. O da benim, Halef de benim. Pozdrav svima! Prije nego što prijeđemo na ono što nas čeka u novoj epizodi Halefa, jedno pitanje za vas. Ko više pristaje Serhatu, Melek ili Yildiz? Pišite nam u komentarima, ja da čekam da čujem vaše mišljenja. U novoj epizodi Akif više neće moći podnijeti očevu naklonost prema Serhatu i na kraju će ubiti vlastitog oca. Serhat će pokušati da ga spasi, ali nažalost neće uspjeti. S druge strane, Serhat sklapa brak vjerski s Yildiz protiv svoje volje. Kada to čuje Melek, njegova zakonita supruga donosi tešku odluku, a to je razvod. Ali Serhat joj objašnjava sve. Brak s Yildiz nije njegova želja, već prisila i Melek odustaje od razvoda. A tu počinje i nova borba. Yildiz protiv Melek. Zbog Serhata. Yildiz će učiniti sve da Melek otjera od njega. A vi, koju će Serhat izabrati? Melek ili Yildiz? Napišite nam u komentarima. Vidimo se u sljedećem videu.